Stanka Čoban rođena je kao Stanka Filipović pre 70 godina. Njeni roditelji, Ivica i Marta, imali su još dve ćerke. Stanka je odrasla i školovala se u Baču, tu zasnovala svoju porodicu. Sa mužem Stjepanom Pištom na svet je donela dvoje dece, ima i 4 unuka. I radni vek je provela u Baču. Obavljala je posao knjigovođe sve do 2009. godine, kada je dobila otkaz. Iste godine i njen muž je ostao bez posla. I tada, u trenutku kad je izgledalo da im je sudbina pokazala svoje ružnije lice, kao da je sve što je se do tada dešavalo i lepo i ružno, vodilo do odluke koja će njen život učiniti vidljivim ne samo za porodicu i prijatelje, pa čak ne samo ni za Bač, već mnogo, mnogo šire. Istorija beleži da je ovo mesto od davnih vremena imalo veliki geostrateški značaj. Uostalom, po njemu je i cela regija Bačka dobila ime. I danas se mogu naći tragovi boravka Rimljana, Turaka, Avara, Ugara, kao i raznih etničkih grupa, koji su tokom vekova stizali u taj gradić na severozapadu Vojvodine. Neki su produžavali dalje, neki se potpuno asimilovali, a neki opet, pored prihvatanja lokalnih običaja, zadržavali i tradiciju kraja iz kojeg su stigli. Upravo to je bio slučaj sa bačkim Šokcima, koji su tu uglavnom stigli iz okoline Tuzle pre više stotina godina. Ipak, vreme je učinilo svoje i novi naraštaji su, pred diktatom sve bržeg života, ostavljali po strani ono što je predstavljalo bitna obeležja šokačkog života. Ispostavilo se da su važan deo čuvanja istorijskog nasleđa u svoje ruke uzeli Stanka Čoban i njen muž. Zahvaljujući njima, nastao je osoben šokački etno-spomen muzej, nazvan Didina kuća po Stankinom ocu. Ja sam se volela baviti restauracijom starog namještaja još pre nego što smo uopšte razmišljali o ovome. Onda kad smo ostali bez posla, tata je umro, mama je došla kod nas da živi. Kuća je bila puna starih stvari, ovi kojih je bilo šteta odstraniti, baciti, prodati. I onda smo odlučili da to na neki način sačuvamo, ali ne samo da sačuvamo za nas, nego da i pokažemo prošlost i život nekadašnji u ovakvim kućama i ovakvim porodicama. Pošto je ovo bilo, većinsko stanovništvo je bilo nemačko pre Drugog svjetskog rata i šokačko, hrvatsko, pa smo hteli da pokažemo kako je taj narod nekad živeo u Baču i okolini. Nisu sve prostorije u Didinoj kući imale jednaku važnost. Iako su neke bile svakodnevno korišćene, poput kuhinje, važnost jedne sobe bila je posebna. Ova soba se kod nas kaže pridnja soba i u ovoj sobi su se dešavali najvažniji događaji koji su se dešavali u ovakvim kućama. Znači od rođenja, krštenja, venčanja pa do same smrti dok se nije, kapele dok nisu postojale, onda se iz ovakvih soba iznosilo i opraštalo od pokojnika. Mada kad pričam, kad nam turisti dođu, ja opet kažem da su stražnja soba i kujna najznačajnije, jer tamo se odvijao život. U stražnoj sobi gde se ložilo, gde se radilo, gde se tkalo, gde se deca čuvala i u kuhinji, u kujni što mi kažemo, tamo se kuvalo, umivalo, kupalo. Naravno, jedno je želja da se očuva porodična tradicija, a nešto sasvim drugo namera da i drugi ljudi vide i osete kako je to nekada izgledalo. Čim smo otvorili etno kuću, mi smo se povezali sa turističkom organizacijom u Baču i oni su nam jako izašli u susret i dan danas sarađujemo sa njima i oni su nam u početku slali i sad nam šalju goste. Nešto nalazimo i sami preko interneta, preko naših prijatelja. Ako je, na primjer, kotlić paprikaš, onda imamo predjelo papulu, to je naše tradicionalno jelo od pasulja. Da li pre glavnog jela ili posle glavnog jela razgledaju kuću, ja ih vodim, pričam o svakoj sobi, o svakom predmetu, sve ono što ih interesuje. Muž ih vodi u kovačnicu i onda je ručak, posle ručka je zabava. Tako da oni odlaze i siti i zadovoljni.
U očuvanju sećanja na stare običaje posebno mesto zauzimaju kulinarski specijaliteti. Šokačka tradicionalna jela su paprikaši. U stvari gulaši, kako sad se gde kaže, mi kažemo paprikaš. To su pileći paprikaš, juneći, svinjski paprikaš, ali uz to je obavezno taj doček sa papulom ili sa gomboci sa sirom, rezanci sa sirom. To je pre paprikaša. Uz to ide obavezno domaće testo koje ja spremam. Muž je zadužen za kotliće, a ja sam za kuhinju i za kolače. Radionica za izradu oglavlja i dalje pravi starinske ukrase za glavu koje su nekada davno nosile neveste i udate žene, a onda su izašle iz mode. Međutim, ta moda kao da se vraća, bar kada je reč o svečanim prilikama. Oglavlja su se menjala. Ovo oglavlje koje smo mi prezentovali smo napravili u našem projektu, pošto mi imamo u udruženju projekat Žensko tradicijsko češljanje i izrada oglavlja i njihova primjena kroz savremene trendove. Karakteristično oglavlje za ovaj deo Bačke, znači samo Bač, Vajska i Plavna i Bođane. Samo ta 4 sela su nosila ta oglavlja. U Baču se zove brundžuk i vrlo je šaren, vrlo je dekorativan i nosio se s kraja 19. veka, nosile su ga mladenke, a kasnije su ga nosile i mlade udate žene do sredine 20. godina. Što se šokačkog nasleđa tiče, tu smo ja i pater iz Franjevačkog samostana. On je veliki kolekcionar, ima jako puno nošnje i on nastoji da je što više zadrži u Baču. Vest o nagradi primljena je uz buru emocija. Obavestili su me tako na jedan interesantan način. U Baču je tu bila jedna konferencija, bila sam pozvana na konferenciju. Jako emotivno, svi oko mene su se radovali. Evo, i to mi je jako drago što su oko mene bili ljudi koji su se sa mnom zajedno radovali. Izvesno je da istorija ima sopstvene cikluse. Ali kakav bi smisao imao život ako bi se u svakom tom ciklusu ponavljale iste stvari? Zato postoji i stalna strepnja od zaborava, nostalgija za prošlim vremenom u kojem je život imao svoje simbole i značenja koji se neće ponoviti ukoliko ih nekako ne sačuvamo. Stoga je uloga Stanke Čoban od izuzetne važnosti.